apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naggapgapuan nyo apong. Iti ayan tigayom ko, apaw. Nakiis-istorya aklaan kang kuana. Imawag ni Manang Emily itay awan kayo. Ay nawaw, anya ti imbaga ni Manang mau. Kinumusta na kay laeng. Kan adda kano ipawit na package. Kahit kumusta ka numot nga, iti kasasaad na ija abroad. Sigun ken kuana kat nasaya at kano matapong. Nasaya at ano kasta. Tapno matungpal na mitten dagiti arapaap na. Wala pong. Si Kangay, kumusta mitten ti trabaho, Jacob? Kasi ti sigod, awan mat nagbaliwan na. Agan anos ka, tapno makaurnong kamay. Ipakita yo iti amayaw, nga uray pinanawan da kayaw, kat kabailan nyo ti agbaligi iti biyag. Sabon ken lotion para keng ka marilinay. Ay nawaw, imported asabon mat da ito'y marisimang. Para keng ka maray, impaw iti apok nga OFW. Amangan no para ken kakumadag ito'y maray. Wen, ngam kayat ka nga ibingayan, ta sobramat ti impaw it na. No si bibiyag pa'y ti inada, sigurado ang maragsakan day jay. Tain-inot meten ang matungtungpal ti arapaap dagiti anak na. Nabayagan a pimbosay ni Grace gapo iti sakit na maray. Timot amada, jak amo no sa dino ti paglemlemengan na. Naimbaglaangan tauray kas jay tinapasamak iti pamilyada, ket saan da anayaw awan. Wen maki di amaray, uray kas kasanaw ket saan met asakit iti ulo dagiti apaw. Banag apagyamyamanak launay iti apaw. Tatang, siyak nga raw. Si bibiyag kayo pa'y gayam. Anyat araramidin nyo dito'y. Nadamag ko ang nagabrod gayam ni Manang Mau. Anya ko maita no nagabrod ni Manang Emily. Manaw, ti ipaw-pawit na akwarta kada kayaw, ta bumingayak mamad. Mano atawan na saan kaya nagpakpakita kada kami? Sa ita, agsubli kayo, tanaamuan nyo ang nagabrod ni Manang Emily. Di kag sawa kasta, tada karbungak iti kwarta ni Manang Mau. Ay nawaw, uray anya pa'y tar aramidin nyo adwa. Siyaklat ka ti amayaw. Ti saludsod ita, kat inaramid nyo ka ti pagribangan nyo kas amami. Awanan ti adwa sao. Ibagam ka ni Manang Mau, ta mangipaw itmat iti kwarta para kanya. Sa dino tinaglemengam iti mano atawan pidol. Kalpasan ti tabon ti anak kaw, di ka meten nagpakpakita kada kamay. Awanan bibiyang yaw, no may papaniti na itabanag. Ti kayat ko itakat ibingayan nak iti ipaw-paw it ni Emily kada kayaw. Ay nawaw, kalpasan nga inabandunab ida. Ay nananang, saklat ta ti amada. Ore mano atawan pa ti mapalabas. Saan nga agbaliw da ita? No ti ipaw-paw it ni Emily ti gagaram, iso ang nagpakita ka manan. Ibingayan ka. Nasayat mait, no kasta. Mabitla ang tamangirwarak iti sabon, dilata kan syokolate. Ay dawaw, anuwak ngay dagita. Di mo't kayat mau ti bumingay. Sana dagita ti kasapulak. Kwarta ti kasapulak kita. No kasta gayam, awan ti kwarta ang maitad ko kang ka. Mano ti ipaw-paw it ni Emily kada kayo aya? Saan a kwarta ti ipaw-paw it na anya? No adaman ipaw it na a kwarta, ket para iti balay na. Anya? Saan pa'y analpas ti balay na, iso nga agbain ka. Di ka agbalin arupat kwarta.
Kasla ti manugang mo ti limabas dito'y balay idinaminsan nga aldaw, maray. Isaw maray, italaang manan ang nagpakita kada kamay. Naggap-gapwan na ngay dayjay. Sa dino a lugar tinaglemlemengan na. Apay nga italaang ang nagpakita kada kayaw. Diyak mo maray, di na mo ibaga. Italaang ang nagawid dito'y lugar tayaw, tanaamuan na ang nagabrod ti putot na. Anya, Day tatipod no maray. Agdaw-dawat nga ron iti kwarta kanyak. Ngam saan ko nga inikan, tanaigatang meten iti materialis ti kwarta nga impaw iti apaw. ay nagpuskol ti rupa na no kasta, mare. Sika tinang padakkel kadagiti apukom, sipud pimusay ti inada. Ita, kayat nipidol ti mairanawd. Ha? Naimbag kumamot ano nagbalin nga ulidan nga ama kadagiti anak na. Narigat nga raw ti agsasa umaray. Agraraman mo't day di amanugang mo, maray. Anya tiramiden tayo no umay manan ni tatang diti balay, apong. Makisarita ka anasaya at kang kwa na apaw. Irespetom latta ti amam. Ay nawaw, kasano nga irespetok ti kasya klase ti ama. Nagalasmut nga ro ti ugali na, apong. Tinapatag kat saan da kayo adangran. Ay, dahita ti di na aramiden ta lumabanak. Ay, nagrigatin ayat ti kastaw. Sigurado nga agsubliman ng dayapong. Kwartan tumanan ti dawatan na. No agsublay, ibagablatan nga awan ti impawit ni manang mo a kwarta. Ayun gayam, di mo pa'y dakdak kamating ken manang mo, ti maipapan iti panagsubli ti amayaw. Apaya saan, apong? Wen atap no saan nga isupay a pagparikutan na. Di mayatan ti pagidaan nyo, maray. Nalpasan ti balay ni Emile. Wen maray, ijay kanupay ti pagnaudan may. Ay, wala. Komportable kayo no ijay ti pagnaudan nyo. Nakunampay maray. Ay, ti manugang mo asakit ti ulo ngay. Saan na nagpakpakita? Kano binulan amapmapan ijay balay maray. Anya, Kwarta ti siyang kaibagana. Ipagarup na siguro adakkel ti kwarta nga ipaupaw iti putot na. Isu akas jay. Sublimot a subli ijay balay. ungtamkit di tapno ag nakamaray. Narigat mga raw tamanugang kulaang dayjay maray. Una, ngam no aglablabas, ikanyo iti pagnakman na, maray. Nagpakita pa ilang no sakit ti ulo mo gayam ti isang put na. Nay, anyat aramiden nyo tatang. Dituya kaw nagnaan. Ay nawaw, sana mabalinti kasta kapanunutan nyo. Apay kumaasaan, kat balaymot ni manang mo Emily na itaw. Anda karbungak iti da iti abalayan niya. Talaga ka di nga awan respeto nyo kada kami. Nagadulakid din kay bagbagam. Sa dinaw tayan ni Apong Mau. Apay ni Apong, ibagam nga ibingayan nakmot iti kwarta nga ipaw-paw iti manang Mau. Awan karbangan nyo iti kwarta ni manang. Kaya't sumanwan no saan. Adda karbangak tasyak ti amayaw. Ikanak man iti kwarta. Awan kwartak pidol. Amaw nga da impawit ni Emily kada kayaw. Awan impawit ni Emily. No adaman tindulin ka kat bukod ko a kwarta dayjay. Ikanak wano. Ada na kay planwa dayjay a kwarta pidol. Ay, sarasak ti pagpungpungtutin niyaw. Tadiyo amaw no niya ti kabalak nga ramidan. Ikanak iti kwarta wano kaya tut ito'y... Ne, di ka kumabil ah. Itad kunti kwarta daw dawatan. Kasla adda pagbutbut nga marisimang. Ada ti manugang ko di tabalay maray. Anya, Idi pa isa baduan napan ijay. ay nawaw. Anya ngay aramiden na ijay. Agnaad ka no ijay, tada karbengan na itinagrigatan ti putot na. Anya, Inala na nga ron ti kakaisuna a kwartak maray. apay nga main nga inted mo. No saan ko nga ititidaw-dawatin na, kabilin na maray. Amo ka din ni Emily aramiden ti amana. Saan pa'y maray?
Inlimod may tapno saan kumapay nga iso apaka-estresan na. Ay sus, masapol nga agpatulong kayon kadagiti masaknan, Maray. Aglablabas mo, tenday ta ang manugang mo. Kunamlan asino abos. Sa dino tinapananda di ala kaya pong. Jak amaw apak. Aglablabasan na. Masapol ang maamuan ni Manang Emily ti kastangar aramidan na kada kayo. Nag-text ka kadikin manang mau. Wala pong. Imbagak nga awagan nak numawayan. Tadda na patag nga ibagak kan kwa na. Kasyanulaan nga no. Di kay agbutang kan tata nga pong. Sana mabalin nga stressan da kayo. Amangan no siyak to ti pagpupudutan da. Di kay madanagan taddaak. Saan ko akanunungan ti kasya nga aramid ti amame, apong. Ada ni tatang diti balay, Manang. Ay nawaw, anya ti aramiden na dita. Parikot manan tinsangbay na. Anya, Dito'y kanungag na tadda karbangan na iti balay mo. mano atawon asaan a nagpakpakita. Sa ita, agdisdesisyon iti bukbukod na. Ha, kano pa ingat da dita? Iti pa'y napalabas sa tawa na gulguluan na kami. Ngamsan kung imbagbagakin ka, tay sumot tibilin niya apong. Adda ka din ni tatang dita, kasaritak man. Saan pa yan nagawid, Manang? Saan mo tadakas no kayat natiag na dito'y? Ngam masiksikuраnak ngamin. Tay stress mo ti ipapay na itinal daw. Ag-text ka no adda ni tatang dita, tagsarita kami man itinalapat. Wan, Manang. Payakas tati panagsasaom kanyak, Emily. Ay nawaw, di yu ammo no apay? Irespeto na, tasaklat tati amam. No awanak, awan kamayod iti na ito alobaw. Inaramid yu kad iti pagrebengan nyo kas ama. Sipod pimusay day dinanang, kat saan kayo ang nagpakpakita kada kami. Intarayan nyo ti obligasyon nyo. Pangasim man. No sakit ti ulo mat lang ti papaayo kan apong. Nasaysaya at no pumanaw kayo laktan dita. Awan respetom ngay nanak. Saan da nga agpulong kanyak no amuyo ti limitasyon nyo? Saan kayo nga ag-feeling boss iti dayta abalay tatang? No awan respeto yo kanyak nga anak yo. Irespeto yo ti katugangan nyo. O, tatang, nangagyumat siguro ti imbaga ni Manang. Irespeto yun ni Apong. Anyat insursuro yung karagiti apuyaw, nanang. Jak kaya ti apa pidol. Gapo ka na kayo. Kaya't na pumanaw ak iti na ito abalay. No kayat mau, agnaed ka payla ang iti kalapaw ang nagnaedan mi iday. Apay kumangay, kat adamat ti balay ti anak kaw. Saan ka magki di aparitan nga agnaed ditaw? Tijak laeng kayat kat natangsit kang agsasaaw. Awan ti respetom kanyak nga ina ti asawam. Ti kaya tiyo siguro kat na kayo lang ti mairano di ti kwarta ni Emily niya. Sa anak arupat kwarta akas keng ka. Ay nawaw, agin kayo pay lang. Saan asyak ti pabasulam no apay akas di ti anak mo keng ka. Manu atawan mo't adi ka nagpakpakita kada kamay. Sa ita, natangsit kang agsasaaw. Kunak man no pimanawan ti manugang mo, Maray. Di na mangarod kaya ti pumadaw maray. Nalastog pa'y kiding agsasaaw. Ay nawaw, talagamot ang napuskol ti panagrup-rupan ano kasta. Jak amaw no anya ti aramidak maray. Uray ni Jacob, saan nga ikaskaso ni Pidaul, tani Emily ka no ti makinkukway ti day di abalay. Kaano nga agawid ayan ni Emily? Nasurok nga upat atawon na mutin ijay abroad. Awan mo tinadakdakamat na maray. Ngam siya pa'y lakuma at agawid pa'y. Tapno maurnos ti parikot yaw. Wan nga raw, tapno sa anak kumamat ang mais-stress. Ay na Mare, iti kasta nga edad mo. Saan anasaya at ama stress ka? Nagahawid ka mo't kaya, Emily. Tatangken ulo kayo matatang. Dakas ka day, no kayat ko ti mairano di ti kwarta anak banugam iti abroad. Saan adakas no kayat yu ti mairanod? Ngam adda kumamit limitasyon nyo? Di kay aglablabas tatang?
Amok ti limitasyon ko anya. Amo yo ti limitasyon nyo kunayo. Ngam stress mo ti ipapaayo kan apong. Nanyaman nga minan timpol, pulong na dya, bakit kun ka ah? Di mo pabasulan ni apong tatang. Tasika ti ayan ti parikot. Kat no mabalbalin, iti balay asigod anag na edan da Jacob kan apong ti pag na edan nyo. Anya, Tapno maliklikan ti riri. At least, makaangas kamot laangon, maray. Wen garod maray, bareng di na kun apaan ti madugang ko. Mabuteng met siguro, tati anak na amis mo tinang papanaw kan kuana. Ngam oray kas jay kat maasyanak met kang kuana maray. Ay nawaw, apay amaasyan ka maray. Wen atanokit kita at ti kasasaan na kat nakakaasay. Ngam no agsasaw, malipatan na akatugangan na ka. Dayta nga rod maray, nagrigat laki din ti kastaw. Saan tayo nga amo ti paglugaran tayo? nakayumot gayam na ita, nanalinay. Adda ka di masapul mo, Pidol. Awan matket, eh? Saan din o tinagkapan niya? Ijay sentraw, at dalanapan ko ginatang. Si Kangay, sa dinaw tinagapwam. Apay akas tatilangam, kasla saan kamot anag digdigos. Basol ti katugangak ah. Na, apay apabasulom ti katugangam ngay. Iso ti makagapaw, no apaya pinapanaw nak ti anak ko iti balay na. Ti damag ko kat basol mo kanumat. Awan mo tagas nga aramidag. No kayat mo ang maurnos ti relasyon nyo kadagiti anak mo, agraman ti katugangam, agbalbaliw ka. Saan kumangamin agulo kan sakit ti ulo ti isang bay mo, tapno di da gumuraken ka. Mabalin ti makistambay ni tao, Jacob. Mabalin ti makibuya. Pangaasiyo, tatang. Saan man nagulo ti isang putyo? Saan, anak ko? Makibuya aklaan ko, ma. Madamang agbuybuya ni Apong. Kasta aya. Ay, makikapi aklat tangarudain. Anya, di kayo madanagan. Sa anak nga imay tapno makiapa kada kayaw. Sigurado nyo lang, tadimi kayat ti sakit ti ulo. Uwan ka day. Ado, ti masol ko kada kayaw. Katjak kayat amanayunan pa'y dayta. Ang balbaliwa ka unsak baya maladaw ti amin, anak ko. Ay, nawaw! Kanayon tayo kuma alaglagipan at tinasaya at a relasyon kat agtalinaad no addaayat. Panakaawat, kan respeto iti puso ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitak ti impos mo akrib, Marie Rose. Manungay ti panangilakom iti deja akrib. 3,000 mare, nalawa day chay kan ready to use. I-reserve mo man kanyak, Mare. Ay nawaw, kunak man no adan ginatang mo akrib idi. Adang agpaiso, ngam nalawlawa ti krib nga ilaklako, Mare. Anya? Basta i-reserve mo para kanyak. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. An-anwam matido akrib mare? Mausar to ti anak ko dayta, Mare. Basta i-reserve mo, wan.
Di mo ilaklako iti sabali takursunadak launay da jay akrib. Di ka madanagan, tabayadak met. Okay, no kasta ti kunam. Kaano nga rod nga alaam? Ibagak to ken lakay ko ta iso ti umay mangala. Basta i-reserve mo kunak manan. Dagulit ka mo, tamare. Uwan ko naklangarudan. Kaya't kula ang ti makasigurado. Amangan ngamin no ilakom pa iti sabali. Sayang met. Agsweldo kayo ita saan ka de, Peter Lakay? Wan bakit? Abay ka de. Mangireserba ka man iti 3,000. Pangusaram iti 3,000 na yan. Gatangak ti krib nga ilaklako ni Marie Rose. Ay nawo. At damat ginatang mo akrib iti napalabas sa tawin. May mayat nga rod ti krib nga ilaklako ni Rose. Nalawlawa day jay lakay. Kan magustuak ti kulay na. Isupay paggastusan manan bakit? Di bali ata para mat itiputot mo no agpas ngayak. Nagato agat gatangam. Para itiputot mo kung nalangarudan. 2 abulan laangan kat agpas ngayakon. Kasapulan tayo day jay akrib. Nagadumot ti ginatang mo agamay, Vivian anak ko. Adda ka di parikot nanang. Jay daduma, sagdudua pa yun. Kas kuma iti krib. Anya kumaita. Ay, uuy kamot anak ko. Amok nga excited ka. Ngam amangan no saan matlaang ama usar ti apok dagita. Sayang mat ati kwartayo. Ay nawaw. O mat nga ibagbagayaw. Apay kumaasaan. Ipausar tayo Apay ngamin akontraan nyo ti araramidak aya. Tapno saan kayo ang magastusahan anak ko. Amom mo ti trabaho nila kay mo. No agsasao kayo, kasla diyo kayat nga agbalin a komportabli ti biyag ti apuyo. Saan akasta anak ko? Di kay agpalawagan. Siyak pay lang ti bagaan nyo iti overacting. Amok kung kontraan nyo ti araramidak. Ngamen, kayat yo ama solo ti sweldo ni Peter. Anya! Ikanak man iti 1,000 lakay. Kwarta man ay. Adangarod gatangag para iti anak ta. Saanin bakit? Gumatang tay tulaan no kasapulan nan. Ay nawaw, naakaran kamutan iti ugali ti inam. Naakaran nga ibagbagam may. Siguro, sinugsugan na ka, iso akas tamatan ti ibagbagam kanyak ita. Adda punto ni nanang bakit? Advance kalaunay. Nagato ti ginatgatang mo. Kat saan tayo mo't nga amo no mausar mo't lang ti anak ta dagita. Di ka makauawat mo't. Amok nga excited ka ta umuna nga anak ta dayta. Nga saan ko maakas ta tila paggasgastusan. Nangruna no saan pa'y mo't akasapulan. Paidam kayo mo't nga gina. Addan samot di yung nagkinaawatan kan lakay mo, Mari Vivian. Mabusurak nga rod mare. Apay ka di aya. Adda kumagatangag para iti anak may. Ngam di nakit din inikan iti kwarta. Isumot ti mangiduldulin iti sweldo na. Husto nga minin, amare. Amangan no saan matlaang ama usar amin ti anak mo. Kastaak matlaang idikot. Kinumpletok ti gamit ti anak ko. Ngam sayang tadina na usar ti dadduma. Kaya't laang ti katugangak abukudan ti sweldo nila kay ko. Iso nga kung kunana kanyak. Ay nawaw, pagpanunutan pa yun iti dakes ti katugangam. Isumo nga minti madlaw ko kang kwana. No panunutom ana imbag kat adamot punto na, mare. Maawatan ka, no kaya't mo akumpleto ti gamit ti ipas ngay mo. Ngamday nga rod, sayang no di na mausar. Anya ti gagaram, sika Vivian. Dituyak pa'y man tatang. Kaya't ko ti agpaangin. Ay nawaw, anyat napasama kaya. Masarak launa iti katugangak tatang. Kontraan na amin nga aramidak. Anya ti naramid mo aya. Nakita na lang nga ado ti ginatang ko agamit para iti apuyo. Ibaga nakit din nga akano. Oo Overacting tatang. Abangan mo't no sobrang amin ti ginatang mo anak ko. Para matla ang iti apuyo dayjay. Nagitilang amin basic needs ti ubing ti katangam Kaya't kung nga rod akompleto tatang. Isumot lagayam Ay nawaw. Apay akas ta ti reaksyon nyo. Mawatak niya balayan. No siyak ti sika, agkontrol ka anak ko. Saan nagaputa at dati nakitam kat katangam matan? Kasanon, no saan nang tumot lang ang mausar?
Saan aday ta ti makagapu tatang? Kayat laang ti katugangak abukudan ti sweldo ti anak na. Isu akas di ti panagsasauna. Agtipid ka anak ko. Di ka agbalin agastador. Amumat anarigat agbiro kiti kwarta. E bagaman kan bakit mo, tauray siya kung timang digos iti apo ko, Peter anak ka. Da kayo lat nang aminin ti makisarita keng kwa na ananang. Kasano kumakat kaguranak met ti asawam. Iso nga rod ada kayo ti mapan ijay. Tapno maurnos mo't lang ti parikot iti nagbaitan nyo adwa. Si kalat tangaminen anak ko. Amangan no kusilapan naklaang ti asawam. Ang inaana nga talaga. Malaagawa am kit di, tanakasaganan ti indadang ko apagdigos na. Mapit lang nga rod nanang. Digusan ka nun ni nanang ti anak tabakal. Anyat ko nam? Alayok ni Bebe, tadigusan ni Apong na. Ay nawaw, saanen akasapulan? Tulungan na ka ni nanang. Saan ko akasapulan ti tulong ni nanang mo? Kabaalak adigusan ti anak ta. Ni bakit may? Ibagam ken nanang mo asya kun ti makaamo iti ubing. Pangaasim man bakit? Di ka kumamot agpatangkay. Saan nga ruden? Kabaalak met. Agin tutulong man day ta abaketen. Inton malpas, nagadumanen asa una. No di mo kayat, si kangarudeng ti makamo ang mga ramig. Agrubwat ako, tada trabaho kita. Itala ang manan arimor kayo iti anak mo, mare. Uwan ata sa anak a komportable ije balay. Apay manan? Adang amin ti katugangak ijay. Amumet, saan ko akayat ti ugali na? Apay ngamin atagidaksam dagiti bagbaganaken ka. Nasingpet met ni katugangam Agin sisingpet lang dayjay. Ngam no nakatalikod kayo, rumwar ti Sara na. Amok anasakit tinakam mo, takinuntra na kaidi. Ngam saan met anasaya at atong palbyag aguraam jay tao. Ay basta. Nangro na pa kat saan met anadagsan unay tinaramid na. Kan pagsayaatan nyo matlaang timbagana, mare. Itaapanawan ka nangina ti magatgatang. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. Ayan ti anak ta. Adda iti silid ta, nakaturog. Umay kapay man tatulungan nak ditoy. Anyat aramida maya. Irwar taman dagitoy crib. High chair kanda dumapay aginat gatang ko. Apay, pangipanam ka dagita. Linisak, tailakok man kit di. Saan matlaangan ang mausar ti anak ta dagitoy. Makitam day ta. Sayang ti kwarta bakit? Ay nawaw, isungarod nga ilakok. No dimngag ka kumakin nanang. Di saan ka kumaamabanlog amang ilako ka dagita. Hay awanan ti ado asao. Tulungan na kit di tap numalpasan. Inruar mo ni Vivian dagiti gamit aginat gatang na. Ilako na kano nanang. Imbagadakan ka. Wen, saan mo't langan ang mausar ti apuyo dagijay. Ay, kunak tuma ngamin kan kwa na. Di namot kayat ti makuriktar nanang. Ipilit namot ti kayat na. Imbirok na laang ti pakabanugan na. Naku na ayo pa'y nanang. Naimbag kumamot no pakumbaba. Ti apok nga'y gayam. At day ti silid mi nanang. Nakaturog pa lang. Inakman nga rod kitaan. Sige lang nanang. Saan mo't ang maipari? Alaaman ti anak ta iti silid ni nanang mo, Peter. Awawir ni nanang tapo ko na. Paturugak nga ruden. Ay nawo. Kabailan ni nanang day dayon. Naa, Agi na nakakit din no nabanlog ka. Bayang pa lang ti anak tay jay. Tawa awir ni apong na. kabaalak nga asikaswan ti anak ko nga oray awan ti tulong na. Pangaasim man tagpakumbaba ka bakit? High pride ka launay mo. Pudno ti bagbagak. Kabaalak nga asikaswan ti anak ta nga oray awan ti tulong ni nanang mo. Aging ka di ita. Kat di mo maaklon ti bidot mo. Sika pa lang ti kasta ti panagsasauna. Kita man dagiti ginatgatang mo. San mo't lang anak usar ti anak ta? Ne, enroar mo mo't dagiti gamit ti anak mo, Vivian. Ilakok dagita tatang. Ay nawo. Apay nga ilakong nga eh. Wan ata awan matla ang ti mangusar. Ti anak mo nga eh. Di na mausar dagitan tatang. Ilakok lata, ta isupay ang maigatang iti dadduma ang masapsapul na.
Makitam da ita. At da punto ti katugangam. Gamgapot di mo kahit ti makuriktar, iso ginurguram. Ay, di man ipalagip tinapalabas ang tatang. Ay nanak ko, di bula ang kayat nga aklunan ti bidot mo, iso akasta ka. Nusyak ti sika, agpakumbaba ka. Nagasat ka kidi tanasing part kan isakit da kayo ti katugangam. Nakaturugan ti apo. Agyamanak nanang. Tulungan kan iti aramida manak ko. Saanan nanang? Kabaulak mo. Tulungan kan tapno malpas adagos. Alaman nga rod nanang. Agyamanak launay Kayat ka di asawan da ita, adin akon kagura. Awan makagapu tapno guraan kayo nanang. Saanan ang nasakit tinakam mo kadagiti na isawang ko kan kaiday. Pagsayaatan mi matiin bagayo nanang. Inikakla ang ngamin iti sabali akay papanan. Ne, da kayo matintang lablaban nanang. Una, takayat ko atulungan ni bakit mo. Ay no, naimbag man, tayo manugot nga agpatulong ka da kayo. Unmet. Kasarsaritan akmutun. Saan akas laide, akas laak angin alabas-labasan na laeng dito'y balay. Nasayat mat nga rod no naamiris na matun ti bidtot na. Wanag ko na kat nakaamiris mutun na jay. Una tan isumot laang ti marigatan amang idispos kadagiti sobra aginatgatang nananang. Un nga road, jay daduma kat adda pa yung dadail na. Naistak mo't ngamin itinabayag. Ilakla kong matgayam dagiti ginatgatang mumaray. Wan ata saanan ama usar mare. No maistak kat ang mga numadadaal. Dayta ti bagbagan ni katugangam kan ka iti. Wan nga rod mare. Sayang ti ginatgatang ko asaan matla ang anausar. No dimngag ka kumaiti katugangam, o di mayat ko ma. Awanan mare, naladawan. Anya ngay ita. Mabanugak paikit di amangila ko, tasaan matan ama usar. Kaya't naabukudan ti sweldo nila kay ko kung kunampay iti katugangam idi. Nagasataklat ta mare. Ngamin nasingputlat ta ti katugangak kanyak. Among kadi, tinulungan nak iti aramidak idi kalman. Nasaya at matno kasta mare. Ngamin, dayta ti maiparbang. Itad mo man dayto kininanang lakay. Ay no, kwarta mo't dayta. Bingay na, ta tinulungan nak anang ilako lakay. Naila ko yung kadi amin. Adapay basit anabati, ngam at least, naksayanan. Manuti pa nang ila ko yung ay. Lugi alakay, ngam uray kaskasano, at dalat tanalako. Sayang mat nga rod ano kasta. Naistak ngamin ti daduma, iso nga inbargin milatan. Bakit? Si kalatan ti mangitid iti kwarta ken ni nanang. Ay nawaw, sikan mabainak kan kwa na lakay. Apay nga ming agbayin ka pa'y laang. Kat may sa abalay laang, ba't tipag nanaadan tayo? Inaldaw nga kit-kita kayo kan nanang. Bingay yun nanang. Bingay ite? Bingay yu kadagiti gamit nga inlako tayo. Ay nawaw, sa anak mo't adumaw dawat iti tangdan ko anak ko. Tapno adamot lang igatang yu ano adati kayat yu agatangan. Saanon, igatang yulatan iti masapsapul tayo dito'y balay. Sigurado kayo? Wen, okay lang kanyak, ta dito'y matipag nanaedak anak ko. Okay nga rod, pasensya kayon ananang. No di mangagak kumakada kayo idi, saan tayo kumaanalugi? Saan matan ama isubli tinapalabas? Pagadalan latan, tainton sumaruno, saanan ama ulit? Wen nanang, talaga asaanan ama ulit. Saan akon nga agbalin nga OA. No adati ibagayo, dumngeg akon, nang runa no pagsayaatan mimet. Ay nawaw! No adda ibaga ti sabali atao ken ka, agpanunot ka an naimbag sakbay asumungbat ka. Di mo ikan adagos iti dakas akay papanan, ta mga nuday tantupay ti pakaisagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti impakpakan mo kini sir? Apay asika manan ti tapuan? Ha? Tsak amo no apay asika pay lang ti tapuan kat kastamat ti langam. Anya ti parikot mo iti itsurak aya? Timidan! Anya? Agsarming ka tapno makitam ti ibagbagak. Adayo anapimpintas ti tapto tayo ngam iti sika. Napudaw pay dayjay. Di ko na ni nanang ko kat napintasak kanumat. Ket patpatyamat. Ul-ulbudan nakalaang ni nanang mo. Siyakman nga minin tinakitam. Di ta ka man lang. Anay ko! Tibuok ko diyan! Di nagtaltalikudan mo kasarsarita ka Nanang, mapan ka kano iji pagadalan inton bigat. Ay nawaw, apay kanumanan. Agsasarita tayo kano iji principal's office. Apay, addaman kinaapamon. Dayjay atimidan nanang. Niri ka manan. Nanang. Makapaasar dayjay babae. Ay, umapal lang siguro kun ka. Anya nga ikat napimpintas ka mangam iso. Uray pa'y idiubing kayo. Di na ngamin maaklunday ta nanang. Mala, bayam. Kasaritak to, ti inana. No apay mat ngami na masapul nga uyawam tila nga tipada matawa. Saan kumat nga uyawan tatang? Anya asan? Kat no timidan kun kunam ken ko na. Pudnumat atimidan dayjay arika. Dakas tigas nga aramid anak ko. Di na laang ngamin maaklon anapimpintasak ngam iso. Ngam nalalaing mat ni Rica ngam itisi ka. Anya kumaita no nalalaing. Napatpataglat ta ti physical alangan niya. Ay unay ka nanak. Naakaran gamot din iti ugali ti inam. Naakaran mo't nga ibagbagam dita, Albert. Bagbaga ti anak mo tani. Uyawon na mo't tipada na tao. Panaguyaw ayamot ti kasjay. Apay nga minapagpupudutan yung agi na day ari ka. Awan mo't kit di, kayat milaang. Na, di kay mabutang. Numakarma kayo ti kastangar aramidon nyo. Hay, unay ka nanak ko. Di mo't imbagaking ka, di ka makiap-apa iti pagadalan. Imbis a makitaggedak ita, awanan Isupay manon apakataktakak. Ay nawaw, saan asyak tinakiapa nanang? No binaybay am ko mga minday jay ajilyan. Ingguyod na nga rod ti buok ko. Saan ko kano atal-talikodan no kasarsarita na? Hay, una yun aya. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kanyak nanang. Timidan, kung kunanay iti pagadalan. Kastamit kami ni nanang na. May samot ang managuyaw. Like mother, like daughter ako nada. Hay, sayang ti may sangal daw ko kuma. Mapan ka kindinurang. Kasi matapok. Ang mga no idadalos dayjay. At damot gayam tangtang sit ti anak mo anya, orang. Ti anak mo tinangirugi, Wilda. Sana, ngiri ka kano tinangirugi. Ay na, di mo ngamin kanunungan ti dakas nga aramid ti anak mo. Bakbakutan ka mo takasta. Na, Imbis abagbagaam di anak mo, sabali ngamin ti isursurong. Kitaam dayta, imalaking ka ama naguyaw. apay, di mo maaklon at timidan ti anak mo.
Anya ko maitano timidan ni Rika. Masapol nga ipaoperayo, tapno na pintas mo't akit kitain ti timid na Ay na, panagkunak kat saan ati lang ati anak ko ti ayan ti parikot. Na, Ti ugali yaw nga gina ti parikot. Uray timidan ni Rika. At least, nalaing mo ti anak ko. Mapangnamnamaan pa'y nga ube. Kumusta tilakad mo, anak ko? Binagbagaan da ni Jillian, tatang. Adi na uyawan ti apuyaw. Naimbag man, ta binagbaganda. Wen, ngam na pride lat tati inana, tatang. Saan nga amuday dya awilda ti agpakumbaba? Ay no, anya tinaramid na ya. Isakit nakit din, ti dakas nga aramid ti anak na. May samod day ta Wilda. Awan mo't manak nakam na. Ay, nakunayo pa tatang. Itikas dya pa nagsasaw na itay kat amuklatan amay samot ama naguyaw. Ipaupirayo nga men titimid na kung kunanakit di kanyakon. Di mo tagbay na ya bakbakitan. Uray timidan ni Rika, kit nalaing mo ti apok. Isuakas jay ti anak na, takas jay mo ti ugali na, tatang. Kat katawaan da nga min titimid ko ijay pagadalan, apong. Ni Jillian man na nakalugaran tayo, ti mastermind. Wen apong, isuda kadagiti gagayim na. Ay nawaw, saan mo ta mabagbagan na dya tao? Nalabas da nga rod, apong. Hangam di mo latan ni kaskaso, apo. Di mo sayangan ti oras mo ti tattao akasta. Anya kumaitano kasta ti timid mo. Wen apong. Igad mo kit di ti panagadal mo. Iti kasta, kat si kanto ti tapuan no agturpos kayo. Kan maka-enroll ka mo't lang iti State University no agkuliyo ka, apo. Wen apong. Kasta ti aramida. Agturpusan ti anak ta iti kolehiyo. San ka di, Wilda bakay? saan lakay? Ay nawaw, apay ngay. Kasano, adda bagsak na, iso nga extended manen. Talaga gahayam analalay ni Rika. Hay, di mo man ikumkumpara ti anak ta iti dayja Rika. Naimbag pa dya timita nakat katawan nyo. Agturpusan iti kolehiyo. Anya ko maita. Saan kayo amabain? May saasem lang mati mauray. Apay akas labig dil nga minken ka. Sa bali siguro tinararamid ti anak mo di pagadalan. Iso asan nga agturpos itatawan. No awan na sayat ngay bagam, aguli mo kalatan Albert. Nalakaya ti agadan. Nay, awan mo't nagan ni Jillian iti listaan dagiti agturpos, Rika, anak ko. Saan nga agturpos ni Jillian itaatawan nanang? Ay nawaw, apay ngay. Adda ka no bagsak na. Anya? Isumat ti istoryaan na ngagkunanang. Ay na, kaasimot nga rod ano kasta. Sa balin to mga minter aramidan na. Ay, awanan Ad-adda agumura mananday jay ken ka, anak ko. Apay ko maaguraan na. Wen ta inuna amanan anag turpos. Timidan, kunanan tumat ngamin king ka. Timidan nanang. Tinapatag ket adda respetok iti padak a tao. Awan serbi tinapintas alanga no dakas met ti adda iti kaunggan nanang. Naka-enroll ka ka din, Jillian. Saan pa'y nanang? Ay nawaw, apay asaan pa'y ngay, kanun to. Nasapa pa'y mag. Sa bali ti pagdandanagak ita. Anya ti pagdandanagam. Nagturpusan ni timidan iti kolehiyo. Katsyak, agenrolak tumanan. Agiskwela akmanan. Si kakit di mo. Okay lang dayta anak ko. Awan pagdanagam. Ta itikas di alangan ni Rika. Sigurado ang marigatan day nga agbirok iti pagtrabahuan na. Sa bagay. Timidan mo't nga minday jay. Naku nampay. Aday umat anapimpintas ka ng iso. Sa bagay matkit di Sa anak mat siguro ang marigatan nga agaplay, iti kastoy akinapintas ko, nanang. Sigurado dayta anak ko. Mano atawanan tinapalabas, Wilda.
Mano at awanan. Ay nawaw, anya kumaita no mano atawunan tinapalabas. Mano at awanan tinapalabas ngam kastalat tamot ti ugalim. Anya, Aging gaita kat pagpupudutan nyo ti timid ni Rika. kunaklakit din no anya ti ibagam. Day tamo lagayam. Anya ti nakakatkatawa iti imbaga kaya? Awan mo't kit day. Kaya't ko lang tagkatawa. Isungag mamalas ni Jillian atakas ta kayo. Anya kumati connection ti timid ni Rika kin ni Jillian nga anak ta, ha? Iti panagkunam kadikit na saya at uyawan nyo tilang at ipadayo tao. Karmayo lakit di daytan. Si kamot gayam ti masabat ko, timidan. Ah? Anya ti kunayo? Ah, Rika kunak kuma. Sa dino ti papanam, Ipadas ko man ti agaplay. dukas ta, agtrabaho kan. No adda mangawat kanyak nana. Iti kasta langam, panagkunam ka day, katadda mangawat kan ka. Nagdigos akmat. Kan presentable mat ti kawas ko nana. Na, tatimid mo ti parikot. Ah? Anyat ko na yun nana. Ay, awan! Mala, ipadas mo ti agaplay. No adda mayat, amangawat kan ka. Inbakbakit mo't ni Nana Wilda ti ugali na akasyay apong. Apay tina ni Jillian. Nasabat ko di tadalan itay. Katjak kayat ti panagsasauna apong. Anya ti imbaga uno'y narabid na ya. Panagkunam ka di kat adda mangawat kan kay ti kasta alangam. Kunanakit din kanya apong. Ay, nuapay ang pakasikuran dalaunay tatimid mo. Di mo na itatimid ti swertem. Ammo pa'y man kadakwada apong. Ay, ngam kasi ti kanayon kung ay bagakin ka, apok. Di mulat taniday kas kaso. Insecure na lang, ititimid mo. Iso akastada. Agkasapulan da kano iti maestra iti pagadalan nga asideg kada tayo nanang. Ay, kat agaplay kan, Jillian, anak ko. Panagkunayo nanang, maawatak na ta. No para kanya, dakkel ti posibilidad na, anak ko. Adda mo lisensyam, kan napintas ka. O sige, ilakad ko nga ron ti requirements ko nanang. Una, sigurado nga ado ti agaplay, iso alalaingam ti sumumba, no adda interview. Iti kasta, sigurado asi katipilyan da. Wen nanang. Gumatangak to iti blouse mo, tapno presentable ka ang ma-interview. Piliin nyo ti maibagay kanyak ananang. Amok daytan, pilyak tay kapipintasan, tapno si kantumot ti kapipintasan ijay. Agaplaya kun iti sabali nanang. Ay nawaw, apay nga agaplay ka kat mayat mo ti trabahom itari ka. Kasapulan da kano ti maestra ijay laot ket. Aya, Una nang, may mayat no ijay ti pagtrabahuak. Dakdakkel ti sweldo. ay kat si ka anuan niya ti plano manakkaw. Kan as-asideg pa'y apagtrabahuak nanang. San amasapol nga agbiyahe ak iti adayo. Sige, ipadas mo nga rod ti agaplay, barang mapagasatan ka. Anya ti ko na, Marika, apok. Agaplay ka, maestra. Una po, adda kano ba kanti a posisyon ijay laod? Apply ang mga roda na dagos. Barang si Katipilienda. Nag-apply mat gayam day jay atimidan nanang. Nag-apply ijay laod. Wen nanang, iso ti kagiddan ko ana interview itay. Ay nawaw, adda mo trabaho na. Nauma siguro ah. Ang, anya kumait, ano nag-apply mo? Kasano no iso ti pilyenda nanang. Ay na anak ko, agkalma ka kadilaeng. Anya ti laban day di atimidan ken kangay. Maestrati na playan nyo. No iso ti maawat, amangan no agbuteng dagiti ubing ken kuana. Sa bagay matkit di ananang.
Saan dan to makakonsentrate no kasjay tila nga ti maestrada. Apong, ninanang ngay. Ada na pa na. Apay ka day. Adda good news ko kada kayo, Apong. Ha? Ano ti good news sa pao? Siyak tinakapa sa iti interview mi. Lukas ka. Agisuro kan taon, jalao na pao. Una pong, adamot laangan as asidag apagtrabaho. Ay, congratulations sa sigurado maragsakan ni Nanang Mawa. Palit tayo to ti may sama no kawin ton malaw. Kumusta nga, Jillian? Good news ka, day. Nay, apay ngay nga agsan na ay kaakasta. Awan mat tinamnamaak apagtrabahwak nanang. Anya, Talaga amalas itibiyag ko dayjay atimidan. Makapabusor. di mo ibaga aday jay atimidan ti pinili da. Isong agpaiso nanang. Ay nawaw, asinaw tinagpilay, tamapan kuman kasarita. Apay akastamutan dar aramidan dahan ka. Noiso ti nakapasay ti interview. Anya ngay ti maramidan nyo. Ay na, makapaburot iti daraday jay a babae. Aklunan nyo latan analalayng ni Rika. Iso nga iso ti pinili da. Na, kasla naragsak ka pa'y asabali at tao tinapagasatan. Saan mo kiti? Apay nga rod, akas ta ti panagsasaom. Napatag ngamin ti ugali bakit? Uray kasanupay ti kinapintas mo, no basura mo ti ugalim. Talaga nga awan ti nasaya at apagbanagam. Ay, nawaw! Di mo aramatan ti kinapintas mo tapno ibabain mo ti padam a tao. Laglagi pam, nga awan serbi ti napintas alanga, no dakes met ti adda iti kaunggam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agpakada akon lakay, masapa ak ngaglako ita. Ijay sentro ka di manan ti paglakwam bakit? Wen, at least ijay, nalaka ama ibus ti lakok taado ti gumatang. Agan anad ka bakit? Pasensya kan. Sipod na aksidente Kat saan ka mo na matulungan nga glako? Anya ngay nga rod ti maaramidan ta, kat saan kamot ang makapagna. Siyak lang ti mangisagana iti kanan lagi ti baboy. Tapno ilutom laangan into nagawid ka. Sigurado ka? Wen, bakit? Isaganam laang ti galipat. Sige, irwar ko nga rodan. Ayun gayam, numaladawak nga agawid, mangal daw kantulatan. At dahin saganak amakan iti lamisaan. Agyaman na kiti anos mo bakit? Oray kastoy ti kasasaad ko. At dinak pinanawan. Nakasapsapa ka manan, presay nako. Wen ata isopay ti mailakok na. Di agmay sa manan nila kay mo anabati di tabalayaw. Kapilitan anana. Madama agal-galipon na ti ilutok to akanin ti baboy mi. Nagasat launay nila kay mo kang kata nagagat ka. Sipod na aksidente kat si kalaangan ti mangmanggad. Ay nawaw, kasapulan anana.
Awan mo ti sabali anam namaan mi no di ti bagi mi laeng. Kasta aggagay tapno saan nga agbisen ti pamilya. Nana, pakikita yun tuman nila kay ko. Ang mga numaladawak nga agawid kat maliwayan na timangan. O sige, Ayun gayam, ang mga nuaddaam mo yung agkasapulan iti baboy, nana. ilakom ti babuyaw. Kumaan no adda bayer, nana. Ni Miguel ijay laod, agsapsapul da iti baboy. Kasaritak taw, naawan pa'y nabirukan da. Okay, nana. Ibagayo latan akong takandak no awan pa'y nabirukan da. Si kalaang ti tao dito'y balayaw, Manong Martin. Wan, ading ko. Ti asawam ngay. Naglako man ni Jesentro. Ay nawaw, kasta ti kasasaad mo, ngampan panawan na ka nga agmay-may sa dito'y balayaw. Agawid mo't lang dayjay kalpasan ti panaglako na. Ay, saan amabalin ti kasta, Manong? San mo da masapul nga dakadwak dito'y balay, ading? Amok pa'y matar aramidag. Sa anak lang nga makapagna. Wan ngam kasano no adadakas mapasamakin ka. Ammo na lang arudan kasta ti kasasaad mo, kasta pa'y laang ti araramidan na. Anya klase ti asawa day di apresi? Angat ko nam, manang Berma. Adumat gayam ti baboy da Manong Martin, Walter, ading ko. Anya? Kunaktupay kat. Ada kwarta dagijay nga agasawa. Saan lang ababoy tinakitak ijay? Adda pa'y motor da sika. Dua tinakitak. At dapay nalaw adagada ko ng amanang. Anya nga tano yawid ta ni Manong Martin dito'y balay. Apay kumamay. Wan tadatan ti mga iwan kenkwana. Saan matla ang ama asikaso day jay apresi ti kabsat ta. Ngamin, busy nga agbirbirok iti kwarta. Anya? Angam sakbay nga alaan ta ni Manong. Ibagata abingayan dati kwartada. Panag ko ng manang. Ato ang tatikwan tatagi dyan. Sigurado day ta. Ado ti sanikwada kat. Kat no adda pa'y tricycle nga ipagpa-boundary da. Didakil do tibingay ni Manong Martin. Sigurado day ta, ading ko. Iso nga yawid ta ni Manong. Tapno mairanod ta iti kwartada. Conjugal property mo't dagi jay. Adda karbangan ni Manong. Kumusta ti panaglakom, presay? Kasi ti apo, naibos matilakok, nana Carmen. Ay wan gayam, ada isuyukin birma nga ipagmaw, saan kaday? Ay, saan ko akaalaan da nga ipag ko, nana? Rupat kwarta ngamin. Apay ana sa ludsud yun, nana. Amom kaday, anapan di ta balayo itay awan ka. Ay nawaw, awan mo't nadakdakamat na kanyak nga umay. Pasekrito siguro Ay, anyaman nga tanti inaramid na di tabalay. Day tatijak amaw. Basta nakitak laeng nagturong di taayan nyo itay. Sigurado ani birma day jay. Una yan, at namanin siguro ti plano day dyan nga aramidan. Kasaritam nila kay Mau. Isula ang ti makaamaw no anya ti inaramid ti kabsat na di tabalayaw. Naimbaglaangan, tanaranaan ka dito'y balayaw, ipag. Anyat masapol mo, Berma. Alaan may ni Manong Martin. Yawid may, di balay. Ay nawaw, iti anya aga po. Imayak dito'y balayaw iti naminsan nga aldaw, kat nadanunak ni Manong nga agmay-maysa. Di mo matgayam maasikaso ti kabsat may. Naira na laang nga awanak dito'y balay, idi may ka, tanaglako ak itinatang ijay sentro. Day tangarod kat. Busy ka iti trabahom. Di mon maasikaso ni Manong. Isu anasay-sayaat no itad mo latan ti bingay na kadagiti sanikwayaw. Taag naadlatan iti balay. Itad mo ti bingay na kadagiti conjugal property yo. Day tati saan amabalin, Berma? Conjugal property mo't ngay bagbagam. Ay nawaw, kaasimot ni Manong no di mo maasikaso. Saan ko abinaybay antikapsatyoan niya? Nasayaat ti kasasaad na dito'y balay. Masurunak. Saan akayat ni Prese nga agnaad ni Manong Martin dito'y balay? Ay nawaw, apay ka naw. Kit di namat nga rod maasikasaw.
Jakman ammo iti dayjay nga ipagta. Sus, kasano nga rudan day tamanang? Ah, amukon. Iranata ti mapan iji balayda no awan ni Prise. Ah, kasano nga amaala tayo tibingay ni Manong kadagiti sa nikwadang? No saan nga itad ni Prise ti bingay ni Manong? Idarumta. Saan mo't amabalin abukudan na tinagrigatan da adwa idi napigsapay ni Manong? Ay kit panunutom nga rod ana imbagang, no niya taramidin tamanang. Wen, iyawid ta ni Manong Martin dito'y balay. Ilaban tamot asawa laang dadya apresi. Data ti pamilya ni Manong. Sa dino ti pangipanan nyo kanyak, Berma? Sa dino kumapay ngay, iyawid da ka iji balay. Ay nawa, apay nga iyawid dak, kud dito'y mo ti balay ko. Nakakaasi ka mo't dito'y. Saan mat? Ay na, di kan agpatangkan Manong. Ammo may anapat patag ti kwarta iti dayja apresi. Di na kan tupay maasikaso. Halya. Ammo na akasta ti kasasaad mo. Saan ka ang makapagna? Ngam tilakit din papapanan na. Iba't bati na ka ngagmay-may sa dito'y balayo, Manong. Basa apol nga agtrabaho ni Prese, tapno at dalamutan mi. Ay na, no imbagak nga agawid tayaw, agawid tayaw. Ay na, di mon kontraan ti plano mi. Tano adadakas ama pasamakin ka, ang mga no panunutan pa'y ti sabali at tao abinaybay anda ka. Walter! Walter! Umay kan tabagkatom ni Manong Martin! Talagang awanan ba inday jay nga ipag ko, nana? Anya tinagsaritaan niyo, aya. Idi na minsan ang nagsarita kami, kaya't da nga iyawid ni Martin ijay balayda. Dadyak kanumot maasikaso. Kati kaya't da, pagbingayan mi nga agasawa dagiti sa ni Kwame. Amangan mat, no tila ang kwartayo kan Martin ti kaya da. Day tamo lang ti atapot, nana. Conjugal property kung kunanakit din kanya. No talaga ati pagsayaatan ti kapsat dati pampanunutin da. Di aywanan da, nga uray awan ti kwartana. Kumaa, ngam sabali mo ti kayat da, nana. Agraraman mo dagitang agkapsat. Pag interesan dati saan damot asa ni kwa. Kaya't ko ang makasarita ti asawa. Saan akayat ni Manong Martin ti makisaritakin ka? Saan anasaya at abasta inalayulatan ti asawa? Ay nawaw, nalipatam samat nga asawa kalaan. Da kami tikabsat na. Martin! Martin! Di mon ipilit ti kayat mo. Idispus mo kit di dagiti sa nikwayaw, taitad mo ti bingay ni Manong May. Ha, talaga arupat kwarta kayo, anya. Ay nawaw, tada kami pailaang ti pangibagami ti kasta. Di mo lang arudan maaramid ti responsibilidad mo kas asawa, kasta pailaang ti ibagam. Mankan manaw. Kaya't kung dagawid iti balay. Dito yung ti balay mo, manaw. Ang mga nusap sa pulan na kung asawak. Isumot lang.